Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop, punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau, lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Naga jingja sya set yap kinong jungokai pertai Pahalgam. Kabel sedang mi kejingi kan hapadang kini ke artileri kata ke India mat ke Pakistan. Kibor penia distrik Haribhoi kila penmi dagu hukum sya baro kinong Pakistan bakin but yagi kendon bat kijing betha jong ke sorkar. Kini kalong kumsi penta kejing pen krek ban lait kino kejing songs ir jong ki ba bat kejing pen krek ban but renti ya ke MHA file number arsan not rr/r/r not r arsan April r/r dak babu kendan ya barok kinong Pakistan dak no kitu ki badan ya ka long term visa but diplomatic ne official visa baki di ban mi no mardor na ka jaka jong ri India halane shwa ka arpo nyau terik uyayong arjar arpsan labatha ya kinong Pakistan ki badan ya ka medical visa ban mi no nagari India halane shwa ka arpo khandai terik uyayong arjar arpsan bat kita gibadan ya ka SAARC visa labatha makin mi no halane shwa ka arpo hendriu tarik wayayong arjar arpsan bat ladadon ginong Pakistan ki bom ko ngu ya ka jing batha ki bor ka anya India kin hap ha ka jing sha penstom katkum ka an kentup ya ka jing penrung kerteng ha ka criminal case kum ka jing trilang bat ki pajba ki bor sarkar ki kentu baladron kino ki bayo jing tip halor ka jing nang beteng jong ginong Pakistan bansa ha India kipai ba kila bat na jing tip sya ka kamera pit benia jong ki pulit dak bapon hau number iwe ar